Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 24 август 2025 жыл Ош Уна базарындабыз. Буйрса, бұл видеобузда ушул Nexia, Lanos, Nubira дагы буйрса аралаштырып катырабыз. Бирден лайктардан басыңыздар, бизге колдоо беретиндер, бизге катталып туғандар. Жакшы комментарий калтырып коюңуздар. Достор менен бөлүшүп дегендей. Бисмилла деп буйрса ишибизди баштадык. Nexia 2 2010 жылы 1.6 объем 910 расход механика дейт. Сена 300 дейт. Телефон номерлер. Onları görüңүздөр буюрса. Кызыктуу видео болот деген жакшы ойдобуз. Бул Lanos беле. Lanos 98 деген жылы 1.5 объем 500 менен 500 709 телефон номерлер. Тактыр баасы канча экен? 220. 220. Бул Lanos экен. Аралаштырып, şu орто базага уналар тартып чыгарабыз. Кийинки Starex дизельный 2000 жылы 2.5 объем 7 расход. Телефон номерлер. Баасы 330 миң дейт. Көрүңүздөрчү, балким издеп жатсаңыздар, бир аз болсо да пайда тийип калса өтө жакшы болот. Кийинки бул Nubira беле бул? Nubira? Lanos bu. 2000 жылы 1.5 объем 7 расход. Срочно дейт. Телефон номерлери 503 менен 20 04 48. Баасы канча экен? 250. 250. Бул анда Lanos 2 же 1бе? Ошон үчүн. Мен Nubira'da адашыпмын. Кечиресиздер. Коробка механика. Кийинки дагы Lanos. Бас канча экен? 210. 210 миң дейт. 2007 жыл 1.5 объем 67 расход телефон номерлер. Простой бу? 1.5. Такан ачпа дагы, мол такан. 1.5 простой мотор дейт. Кийинки Lanos дагы. Бирок баасы жазылды экен. Баасы жазылбап туруп тартып көрөлү. Жооп калды. Кийинки Nexia'бызчы. Nexia'нын баасы тартылыптыр. Lanos дагы 99 жылы 1.5 объем 7 расход телефон номерлер 550 менен 10 26 33 деген нат болгондар. Баасы канча экен ака? Баасы канча экен? 210 миң. 210 миң дейт. Lanos. Кийинки дагы Lanos. Lanos деп баасы бирок жазылбаптыр бул. Кийинки Opel дагы баасы жазылбаптыр. Бул не деген машина болуп калды бул? Chevrolet не деген? 2006 1.2 объем 5.6 расход механика дейт. 370 миң телефон номерлер 52 менен 77 17 15 болсо керек. Баасы канча экен? 370 бул. Бул не деген машина дейин да бул? Aveo. Chevrolet Aveo. Chevrolet. Кийинки Strum. Автомат коробка. 2002 жылы 2 объем 450 миң дейт телефон номерлер. Байкежи деген. Байкежи. Görünüzdür ki
Honda Stream. Audi. 92 yılı 1.8 abiyam 7.8 rasxod. Eşek yok şöyle жүгүрүп жүрө берди. Telefon nomerler bahası 150 bin yazılıptır. Keyinki dağı Lanos. Mexanika. Bahası biroq жазылбай калыптыр. Nau Kia ne деген ekan ha? 2005 1.5 объем 7.8 расход 265 bin. Telefon nomerler 220 bilen 40-40-46 деген номер. Mexanika ekan коробка. Salonlar жакшы ekan тугандар, көрүңүздөр. Rio de şonday okşayt. Kia Rio'nun emes ekan da bul. Keyinki dağı Lanos. Biroq bahası жазылбаптыр. Bular Ford böyle 200 mingde жазыптыр. 2001 yılı telefon nomerler. Ford Focus деген mexanika ekan коробка. Keyinki Odyssey 1 болуп калабы бул. 95 ekan jыл 2.3 объем 10-11 расход telefon nomerler bahası 300 ming. Odyssey 1 10 rolu. Keyinki Fit 2010 ekan yılı. Probek 280 bin. 28 bin 99 yürüptür telefon nomerler. 1.3 объем. Bul Fit'nin kançası var? Fit'te X болуш керек. 2 üce 3 bu. Bilmiyorum. Boğaz kança ekan? 600. 600 ha. Avtomat коробка. Fit 2'li ekan bu. Baytiyacı ekan. Az Mercedes adem bayını alır. Barkan alır. Kelebez az kayda. Hazır, aralaş hazır. Nol. Laset okşayt, biroq bası жазылбаптыр. Бұл да Lanos. Bası qancha ekan? 90 ming deydi, 90 ming. 2006 yılı 1.5 объем, telefon nomerler 28 bilen 05 87 87. Mexanika. Keyinki Nexia 230 ming deydi. 2010 ekan yılı. 1.6 объем 6.7 расход, telefon nomerler. Nexia. Görüngüzlerçi. Keyinki Nexia 2. 160 ming ekan. 2012 1.5 объем, telefon nomerler tuğandan görüngüzlerçi. Bu Nexia 2 ekan. Nexia 2. Baykacı degan. 2010 1.6 объем 7.8 расход, telefon nomerler. 200 qancha dedingiz? 250 ming. Ne oldu iş? Sen gök ko'ram deyapsan. Aha. Mexanika görüngüzler. Bası oldu. Vallahi rahmat, Allah razı olsun. 1.6 объемda. Az Mercedes adyen az gelem qayra. Mercedes özünday çıkaraylı. Жақсы кылып. Keyinki Kalos. Böyle bul. Kalos gene. 2003
260 ming, 505 minin, 47, 83, 85, 2003 yılı 260 min жазып koyuptur sen aslında. Şundan жазып koysa yaxşı olur. Туғандар, мына ушинтип буйруса видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк, комментарий калтырып коюңуздар. Достор менен бөлүшүп бизге катталып коюңуздар. Сиздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеону чыгарып турабыз.